Kampana. Napalabas. Inyuspital ni Romana ti inana. Gapu iti nakaro a panaguyag ti bakit. Iti day tamat lakan ito. Nakita man ni Daniel ti lalaki a mapagduaduaan titignay na. Mas daaw ti baro. No apay a kanayon a makita na ti nasao a lalaki. Iti sabali a bangir sapsapulan ni Alfon dagiti kagayim na. Ket iti panagturong na kuma iti maysa apakanan iti sentro. Nakita na danana karidad. Daniel ken Romana nga agururay iti pagluganan da. Sinardengan na nga rod dagitoy. Iti balay da Romana. Dimteng ni Maria ket nagpamarang daytoy anasimpet ken nagkid daw kampay iti pamakawan kada Daniel ken Romana. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Kampana! Agyaman ak Daniel, ngam nabsuga kon. Nanganak pa'y ngamin iji mansyon sakbay ng imayak ditoy. Kasta ka di man, ha? Wan Daniel. Oh, api nga wan mata ni Romana. Napaniti silid ni Nana Caridad, manang. Intuludan na iti makanti inana. Ah, okay. Hiw, nagwara dito'y balay da Romana. Kasla balay ti marabutit. Nagalas pa'y ti balay da. Napimpintas pa'y di balay ti asok iti mansyon. Yak. No kaya't yu pa'y ti sidaan. Inak pa'y manggao iti kusina. Ah, uray saanin Romana. Nabsog kami yun. Wan Romana. Sigakit di ati manganan. Tani, di ka pa'y nangnangan. Inasikasok kami ni Nanang iti silid, Alfon. Sumaruno akmutin amangan. Ah, Romana? Dito'y kaabay ko ngagtugaw. Umay ka. Ay, o sige, Manang Maria. Ay na, saan kan ang mababain ang makisarita kanyak? Irwam munti bagim kanyak. Manang Maria. Wan Romana. Gaputa ibilang kayo matan, anasingad agagayim ko. Ay, agyaman nagtada akong ditulugan ko. Ay, alkohol ko. Alkoholak. Amangan no adda kimpet kanyak a bakterya. Gapo iti panagbayag ko iti balay da Romana. Yung hiyak. Talaga adyak kayat na ito alugar. Anyang nga rod. Katpasat ti panagpamarang ko. Nasken anasing petak iti imatang da. Oh my gosh. Ay, sabay lang kumatasaan nga agsakit ti tiyan ko. Gapo iti indasar ni Romana asi daun mitay. Diyak kayat ti ayam mo ti indasar na ataraon. Ngam inturturod ko latang kinangan. Ay, pagandar kong tilugan ko. Kat umadayo akon iti daytoy alugar. Nagawid mo't gaya mo ni Maria, Romana. Wananang. Adda ka no napatig apapanan na. Iso api manaw mutlaang, Nanang. Da Daniel kan Alfon, pimanaw da ka di mo'tan anak ko. Saan pa'y? Adda ka no ngamin ibagan ni Alfon kada kayo. Ha? Ne, anya ti ibaga ni Alfon? Jakman mo, Nanang. Basta imbaga na akayat na kayo ang makasarita. Sige, tarumwarak dito'y silid ko anak ko. San abali ta nakainanaak mo'tan? Tulungan kayo na magna. Saanan? Kabailak ti magna anak ko. Sa anak mo't anak kapsot launay. Tilaang panaguyak ko itinakaro tinang pakapsot kanyak. Kaya't ko kumatulungan ni Romana, Nana Caridad. Anya day ta atulong, barok. Kaya't katulungan iti panagadan ng iti kolehiyo, Nana. Ha? Amok kami na pagparparikutan ni Romana ti pang matrikulana. Isa siya kung ti mang tulong kan kuana para iti panagadal na. Romana. Anya ti makunam iti singasing ni Alfon at tulungan nakakano para iti panagadal mo. Kwa, Alfon. Agyaman na kiti sing-singasing mo apa ng tulong kanyak. Kababain mo't
No si kati pagtaudan amin nakasapulak para iti panagadal ko. Sana parikot kanyak dayta, Romana. Napatag ka din kanyak agayim ko. Iso kaya't katulungan. Alfon, pasensya ka na. No jak maklon ti pa ng tulong mo kanyak para iti panagadal ko. Ha? Dahita ti pangadeng ko, Alfon. Isakad milaangan kininanang ti panagadal ko. Mawatang lagkit di. Nung nagkadkad man ni Romana iti tulong ko, may papaniti pa nagadal na iti college. Wen gayam. Amo ka mabain talangken ka. Iso ang nagkadkad da. Un gayam. Kasano nga rodan? Ag may sakay tayo di balayo. Wen Alfon. Napan ngamin ije syudad ni nanang. Tinasayaat. Kaduan ka pailangan di balayo. Kasano no sa pulan na ka ni Senyor Pasito? Saan nakasapulin day jay? Amo mo ni Papa. Kanayo na busy iti negosyo na. Di naktupay ni kaskaso no daduma. Sa bagay. Sa bali ti pa nagsinahay mo, Daniel. Apay ka di? Aging ka ngamin ita. Mas daawak pa lang. Ano ti pagsidawam? Ti panagbaliwan ni manang mo, Maria. Ha? Kilaat ngamin ti panagbaliwan na gayem. Saanin na nasabrak nga agsasao. Daniel, imbagak mo na nagsarita kami ka ni Manang Maria. In ka rin ang agbalinin ang nasayaat. Kung saan kami nga papa? Gayem. Di ka madanagan, Daniel. Siyak ti makaamo kada kayo ka ni Romana. Saanan niya ulitin ni Manang Maria ti panang pabain na kada kayo ka ni Romana. Alfon. Asidag tagaya mo ni Jabalayo. Apay nakaslaad na mapukpukaw na pistula ni Siak. Mapukpukaw jay basit na pistula. Nabilag day jay na pistula. May sakadagiti nang hina na koleksyon ni Siak. Itaypay ni Siak namang sapsapon. Ngem talaga nawan. Adda nga ta nakastrek na sa bali dito'y nasilid. Saan na mabalin na mapukaw dayjay na pistola? May sa dayjay na pistola na paborito ni Siak. Malagiban ni Siak. Nakalukat na ito'y nasilid, napalabas na bulan. Agam, sino tinangala? Awan matenti sa bali na tao dito'y mansyon. Talaga na mapukpukaw di pistola ni Siak. Kasla aborido ni Papa ang naggapo iti silet apang iduldulinan na kadagiti nabibilag ni Igam. Madlaw ang makapungpungtot. Nakita nak ni Papa. Kat agturungan gito'y pasilyo. Maria! Oh, apay ka di, Papa? Ada ka dinasiputan ni Sika na simrek iti silid na kanayon na itrangka ni siya. Ha? Awan mat, Papa. Kasano ko mga damakastrak? Kat kanayon mat anak katrang kaday jay asilin. Apay ka di, Papa. Madlaw launay nga aburido ka. Ada mapukpukaw na koleksyon ni Siak, Maria. Anya? Saan narumbang na mapukaw ni Siak dayjay na koleksyon ni Siak? Napatag kini Siak dayjay na pistola. Pistol? Kunam, Papa? Uwan iha. Ginatang pa ni Siak dayjay na pistola iti maysa na general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Anya? Basit na pistola ngem nabilag.
Nabalor dayjay na igam. Papa, talaga nga awan tinakitak asimrak iti dayjay asiled. Oh, sa dinong arutin ti ayan dayjay na pistola. Saan na mabalin na mapukaw ko dayjay? Nabilag ka nang inagayam day ti apaltog ni Papa. Saan nga mo ni Papa nga dalagayam kanya ti sapsapulan na nga igam? Ano dakday to nga igam? Tasigon kini Papa. Nangina, kan man mano ti kastoy a klase ti igam. Nagkapupay gayam iti may sa general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Maaramat ko day ti nga igam. No addamang busor kanya. No agkamkamali dagiti kabusor ko. Kan dagiti agbalin paylaang akabusor ko. Patayak ida. Babaan daytoy apaltog. Kukuha kon daytoy apaltog. Saan arumbang amaamuan ni Papa nga dalagayam kanya ti paborito na nga igam. Asino kada kayo tinagdursok na simrek iti maysa na silid na kanayon ni siyak na itrangka? Iti kanito na madugtalan ni siyak na maysa kada kayo na babaonen tinagdursok na simrek iti maysa na silid. Dosan ni siyak! Mala! Agsublin nida kayo kadag iti trabaho nida kayo. Basta da ito'y titandaran nida kayo. Madusa, tinagdursok na simrek iti maysa na silid ni siyak. Papa, nakasaritak mo ni Osang. Kastamot kininana Juana. Awan kanumat tinakakita asimrak iti bagbagayo asilid. Sayang dayjay na igam. Numapukaw ni siyak Maria. Maawatan kayo, Papa. Anya nga tanugumatang kayo laangan iti sabali apalto. Papa, amok ang makagatang kayo iti may samanan apaltog. Gaputaado ti kwartayo. Maria. Dagitin to pa'y bodyguard yung agbambantay iti gate. Kat nabibilag dagiti armas da. Maria, iha. Amok akasapulan nyo onay ti paltog. Tanegosyante kayo, Papa. Narigatan ti awan ti armas na itapanawan. Kanayon mat amadamdamag tayo. Nga adadagiti negosyante apat patayan da. Saan ka di? Husto ni Sika. Talaga nakasapulan ni siyak ti paltog. Imbagla na proteksyon ni siyak. Ngam sayang, tasaanan na masapulan ni siyak, ti pistula na paborito ni siyak. Di nalusam gayam dito a gitara, Daniel. Alfon, gitara ni tatang dayta. Nabayag anak kasabit iti diding. Iso di nalusa ko na. Di mat nalayin kang gitara ka nagkanta. Sinuruan na kayo din ni tatang mo. Saan ka di, Daniel? Uwen, gayam. Adamit basit amok iti gitara. Ken nagkanta. Nabayag nga mino na jak nang nagtibosis mo nagkanta. Amok latan day tangay pasimudag mo, Alfon. Kasla kayat mo nga gitara ka nagkanta ka. Mabalin ka di, Daniel? Depende. Kunya, depende nga ibagbagam. Agkanta ka naggitara ka kit din. Anya nga iti kanta. Orayan nga ti tanagayam. Amo kon. Saan ka di na isam kiti country songs? Uwen.
Agam, nabayag sana ka naggitara ka nagkanta. Anya ko ma. Amo kasan mo pa yan nalipatan tag gitara ka nagkanta. Isa pa dasan man na. Oh, at iti gitara. Anya, ayati kanta. Awan mo malagip ko. Agoray ka. At di pag-ayat mo akan kanta nag country love song kat. Diyak lang malagipon no. Amukon. Amukon ti title na gayam. Ha? J Love Me. Nalipatak sa daytan gayam. Ayun, sige. Padasa ka. Oray chorus lang. O sige. If you get there before I do, don't keep... Apay nga ito tagiti polis iti sangot ti gate. Ha? Saan may nga mo, Max? Saan arumbang ang makastruck tagiti polis dito'y butika, kakadwa? Anya nga nagtaramitin tayo? Kakadwa, paputukan nyo tagiti polis. Ha? Delikado tayo no batuktalan tang at ilamlamang tayo kontrabando dito'y butika. Anya? Sasama. Isaga na yun tagiti lugan. Taiso teramaton tayong aglibas. Numarigatan tayo ang makirangat ka tagiti polis. Why, Max? Ano ba ito? Ato tayo nga dito'y butika. Wan. Iso nga kabahalan tayo para maganda tagiti polis. Nga da iti sangot ti gate. Nakasangputin dagiti pulis sa mga serbi iti search warrant iti dayta bodega. Saan pa ila naglukat ti dakkel gate? Itay pa nga agdor-doorbell dagiti pulis. Agtali na edak lang dito'y nagpwesto ka lugar. Saan narumbang no masidegak ka dagiti pulis? May sakla nga impormante. Iso, at na nagpaputok. Napuntahan ti may sa pulis. Umadaywak. Agpipinaltugtan. Delikado no jak umadayo. Inulit ni Siak na sinapol ti pistola. Ngam talaga na awan. Awan mo ti malagip ni Siak na nakaibat siyan ni Siak. Tasaan mo ni Siak na intugot dayjay na pistola. Ni Max ti umawawag ni Siak. Hola! Anya ka ditibaga ni Sika? Senyor, madamatin pan nakiramat may ka dagiti polis. Anya tinapasamak? Lahat nga tatimtang nga polis dito'y bambantayan niya putika. Isa pinaputukan mi da boss. Kasano na namuan dagiti pulis? Na day limlimeng ni tayo na kontrabando di tanabudega. Ay, kakamo senyor. Wala, agalanat nita kayo. Saan nita kayo nagpapaabak ka dagiti mono na pulis? Bye! Oh, saan narumbeng na makita dagiti mono na pulis? Dagiti kontrabando ni Siak? Saan na mabalin? Anya daramiden ni Senyor Pasito iti dayta agundaway. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Sagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin